Idadane para penonton makumewah para pemirsa sanewang yang titiang. Pinaku purwakan yang atur arse pengasungkaran titiang. Om Swastiastu. Atur puspandalin titiang. Pinaku pengelantur sembah titiang sarang sami saking paguyuban Dramagong lawas. Rasa ngayu pagi aturan titiang. Duaning ringeran semangkin sida titiang atur naya merupa sesolakan Dramagong. Sakewanten sedurung titiang aturan sesolahan puniki lugrahan titiang lunas gangerno sinempura duaning jantan tunaluwe munyuk lungsur atau titiang aturan sesolahan puniki pamakas sehananin maka kirangipun ledang arse idadane para penonton sarang sami ngampurayang. Para penonton sarang sami sane musteka yang titiang mungguing carita sane peraya katur ring rena semangkin boyo ni tantios wantah mapiteges
Manik kilat bumi. Manik kilat bumi. Manik kilat bumi. Sapodapi munguing daging caritanipun. Ledang arse ide dari para penonton atur titiang nyak siang kalih miar siang malih bos-bos. Dumugi melarapan paswe cani dasar yang widiwase. Sida untuk titiang ledangan pengarsan para penonton sarang sami. Sio senering punika magang yukti pengabtin titiang. Jagi nunas warah-warah lampin dekat-dekat mantuk ring sang sujana sana ke bawah seperhatian ring sejeron indra magong lama kana wenten angin titiang sesuluh lanturan pemargit titiang kapungkur wokas pada darsi kesinamian kadipuni ke murdani ngatur titiang mogori wastu melarapan paswe cani dasang yang widiwase titiang sarang sami saking pangguyo bendrama gong lawas pengkalih para semeton penonton sang sami sida ngemangin kerahajangan dirgahayu dirgayuse Om Santi 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 Om. Para penonton, para langsia, sana presiden rao, sarang nyaksiang, ritat kalau weten draman rodana bau, kedan masih yang para mengalo jagat, ledang hidup mempaico, segitu, man rago nongol, meklejitan bayu. Kabin besi nih, ren para pengebrekan breaker, yang mengucapkan selamat menonton, aneh ada cuma selamat mendengarkan, tidak ada hari tanpa ngebreak, tidak ada hari tanpa ngebreak, sekat 16, apa artinya? nekat sengat dipalas. Oh gitu. Si makin kene tua-tua keladi sini. Pasti. Anu jamin anu. Tua-tua keladi makin tua kayak memedi. Makin tua kayak mau. Cager ya gimana beh? Sini dah kan. Kamu dakon? Engken. Apa?
alih mau kekeh di subana bakat utang. Wah, Dia ini penonton. soleh takon sih. Hah? Soleh takon sih. Iya ada sing soleh takon. Oh, alih mau kekeh alih subuh bakat utang. Apa tuh? Hah? Orang malu tak wancang loh. Ada apa? Saya wangi. Sih, Tebus. apa? Artinya, Apa? bayi saya tebak ke duri ngalih susu bang. Saya pakai kale, babakat kan kutang ya. Beh, Beh, gitu aja. Di bawah ranjang beh, gitu aja. kayak nenek tuh. Nah, ni bener. Tak kocang sih. Gaya apa jemak paling deman nih? Suut bergaya deman nanti ya. Jawab tuh. Yang tu orang jangan lah atin cang. Dia gila. Bersuut bagai Ya suut bergaya hati deman. Belum tak. lah hati kerang. Lah hati orang. Orang apa ya? Apa lagi? BAB, Hah? BAB, BAB apa? nak maju. Benar. Pas ada plus enak rasanya. Jadi nah itu kan nih. Si Nawang, Jana Kerti nah. Jano Kerti, Ane Madan Jano Kerti. Yaitu manusia yang unggul bermartabat Oh, Ane tahan banting. dan menyelesaikan masalah dengan dharma. Oh, yang ada contohnya gitu. Contohnya sih itu, yang di film itu Superman gitu. Oh, mesti menyelesaikan masalah. Yang dikekawinkan ide sang dasarata. Oh, yang di kakawin mula. Yang mula nginutan sang nata ratu pemimpin, mandut gitu. Oh, nungutan pemardian ide sang dasarata. Kuna mantu sang dasarata. Oh, kalau gue ide sang dasarata, Urus sirering weda. ide uning ring sekacan ilmu pengetahuan. Batir yang dewa. Oh, ide tensap. Bakti ring ide sesuai ide sangang. Dharma lubeng fitra puja. Ring para leluhur ide tetap bakti. Masih tersireng suago terkabe. Oh, ring para semeton gotran ide tresno sing ten membawa ane kasar-kasar. Ni patut contoh yang di itu. Ane Mada Jano Kerti itu yang alih di kekawin gitu ya. Oh, ya nano putra suputra Sadu Gunawan gitu. Putra suputra ni Madan Dano Kerti gitu. Cang banget. Catatan ke cucu. Catatan apa? Catatan apa? Kak, nih gending aja naka. Hah? Gending nih cang bang. Catatan geneng? Oh, Apa judulnya? angkian benyile. Ya, Apa rago berdua-dua nih angkian benyile. Ben mati, ben puan sing tawang kal bangko. Oh, angkian benilih. Oh, Sot musik. ah. Hidup mati sing dadi tage agat jani nu nyidang angke ane banyile manipuan pasti mertage mekejang pasti mulai sing hitung lacur mua anak sugih hidup kengkenan lakar tage ada nak lacur masih ada nak sugih kali bahagia apa sedih
ngai benar apa pelih yang dadi tiang ide ngai karma ane luwe sing dadi sombong-sombong marah dadi anak sugih sabang sing dadi toleh de pragat mekalangan marah hidup keuangan hidup perjuangan merdeka angkiane banyile jalan melaksana luweh setondene motage apa rahayu kepanggih manipuan mati tu sing ngobot kolomboga mati siapa pal-pal ingat sang papa umur siapa 77 Yen malawan jang mati pal ruang yen pura kesal panak jangan ruang kenal benci ruang kalau panahnya terlambat sing orencak sing ingat cigas gelam 3 bulan bekiset sebaliana kadugan yang ngerumang kurang jenazah ngerumang nen malu duga na canggelam yang cicang set balian kurang cangga cuma ya sing bani pulas alih celuluk ke kone beli apa main jangkut cang kedua cak bani ke ya gelam ya latas kurang jangan tu beli apel jangkut cang nyak sih nyak wah begitu kelemah cang sing pulas kelemah nang udah yang ngejar gisi cang ya cang ngejar pesu panas ya ngeluah ya mau luah yo muntah nyak yo pulas nah masih mati sing bekal empuk si demen urus kurang timpal karman cip angkawang cip cang bola sadi cip deh yan bomo karmo luweh kena tepuk mon bor karmo jelek na tepuk kurang jadu go mencing ngempuang ben-bedan di swargana takon kisan jogor mani pal kudo cibonam padang ngalo wenten daso babo cipong-pong daso yo wow pedeh basang ali cipedeh cang nyen sing pedes basuran cang apa kurang perhatian cang Cangkan keken kena tersenan jang menyamu aja sih. Pikir nak dona. Bulan tresno menyamu, bos itu pal. Ini berago dini, jadi farak kan gitu. Memarah kan di kayak agong di puri. Ida mau duwe putra telung. Oh, sungkan sih. Ane plan dure sungkan. Nomor dua Teruno, Oh, sing ngelirabi nih. Pas mau milih, nomor 3. Tuh Merabian. Yang gini gitu. Nih bingung apa nangkil yang kita sama 2 kong atau 3 ada 1. Lagu ngirim atas ini ada bagong putra. Jalan dadah. Nangkil. Ngasih maluan yang nangkil bah pengalu cang isi. Agam jiwa patuh gerau sih.
masar dening widya murati saya Durus medal ratu duaku Niki titian sampun saya ke sudah makulat angawe sukertaning jagat waduh pemedal pelungo cokorewo wibawan pelungo cokorewo nganggo bang pisan kalindang gargi teu manah titiang oleh pada taker ngajeng napi menawi wenten tel wacana pacak ketiba rek sikian titiang durus sangat ratu duaku Sukses lah. Apal kita masih boyo. Kadi rasa uling gelah nualik. Saya ngembang gelah kadi bijani. Ni ngawat wang lian kayun gelah. Kewala kini, pal, boyo. Apal nawang, moyo masih coba nawang. Iyan gelah masemeton ngajak teduh ide beli ni madag nate sungkan-sungkan nggih aden gelah iwir dharma ken kana jek sing ada ya pergi aduh arakan pelungo cokor dewa sungkan sampun merabian aren pelungo dewa sampun merabian kalau pelungo dewa punaki iyan gelah dulinan kaguan angki ane banile idap sini kan bendan lakar kotake ya benyang dari skandan dan uning ada dan pelungo cokor dewa meduai rabi tanpa dalam bagus yang tiang kudo kaden lah biar tiang bocok pelungo dewa pasti ni senyang tu senyang si Julian gitu memilih segera mula konden ada pas wecan widi konden ada bejatuh karman gelah yo jodoh ya gitu kini sana mapan ada pewilangan mabuat bang sidaja gelah ke puri takel kapinang itu kelingsir ini ada lain malu ibu dharma bukan ilen mah ada pelongo kalewa ingin lagi andi kan lurus ayo bosan ini ya nah itu yo ya malunan aden gelah len iya nak pemerabi sunarane plus ada suatu saat yang tampil dan kalau hati-hati rabit belum ngorwo niko enten tukang serap nyen niko yapel kurang dia terus serap tuh ada orang cil nah li loh ujian paling tiang milah ngale beli tu. Jak sakit ini ngejak parakan. Nah biasanya beli kadang muangsit ya tiang. nih orang uyut di bajingan aja dua yang saling rela nih puniki ide nah ijen resep rekan ngorwo Resep apa nih? pengen ngale rabi oke makin undang pikayun ratu ini pun api nih makin mana becek atau tidak ngiring Mapan ada syarat pemekasipun gelah. Mapan di narjane lakar ada paruman di puri. inge Yen buat isin parum ni kelasin mawon. Nah gitu nih beli sangkan tiang nadak sare. Nedunin beli
mriki ritat kalau beli lilo jite. Untane kadisa punika maning kedah kaya niku. Mande tiang sareng beli. Tangkel ngajeng maning wenten paruman aku. Walin kekena ben beli yen mau ngewing daging pawilangane yen apa kalian ya gitu kene san mal Inge. yo Terus. kita masih adi Nggih. hak pun ya Ya kita tangkil, Pak. mana Jalan-jalan anu dadak. Nah, lagi. Paman Werda Bogeraos gelai kapinang paman Pangsidanya paman ngaturan putran gelah Tangkil dini diajang gelah Dongo diang disubenit letakang gelah sing ada putran gelah tangkil nak kengken paman Tuh aku biang. Yen ini ucanan pelungguh cukur dewur rahino di dibiring dia. Rahino di dibi sampun di dia matur ring Idayana. Subo paman Ini sampun. Yang gitu mayan tiang malu Wah niki napi rauh. Iya mana Iya. ada anak duno mula keketo paman Napi ya. aduh jangan cara lenges belep langkah kapinang ipon waduh jeneng bagus pai main tini ampun kasep aja ibu aman Mami tanggu matur sisit di tiang itu. paman yen buka kene teh aleh kade rasa sebetnya sing man iya diang cara janine nak nu masih dukito di sejarah neng kayu nih tapi mawina nasa pun iksa ibu yen sing jangkep putran lah tangkel sih sing luwung nang pendakin malu di gendongan di jeneng bagus mir danto paman ibu bangnya kijang pacang manakin nana pendakin malu pendakin harus jeblos ya Alan dulu kan. Nah, anu kan. nang udian itu mainan laku Dia ampura. Tadi kita nyedang yang Ya dia negak bangun dia tidak. Rodo sampun usah. ini agak hebat. nah mau melang negana ke kal nega apa kal majujok nih Amang ya dia menjujur aku napi ya. nah kalugro paman Dengan sakit itu. aduh cening Suka. Pedalam. Aneh pedalam dah lagi. Apa? Rapin. weh apa kaitong ah Karena idoi anak sungkan ya tuh. ada nih sepetang Ya, ada nih lakar sepetang paman kan ya. Niki pedalam dia. weh suwet mundung pamakas paman Werda kita masih putra ibu maka dulu suba jangkep dini diajang ibu na ada mulai rakar bawa sang ibu untang bawa si bonejani sing jadeleng Indek napi pun ibu. iya ibu ngelah putra dulu bukai dewa lanang-lanang sia bulan ibu ngadot angani dewa ni iya neng kapi tresnan ibu kapi nangi dewa
sing ada mebinayan batan mai batan kamu sing ada buka kedoni kewala di pelangane jani nyen paman inar gama yang gelabu ke medinakan likat cokor gelah lakar menjalak angsak di sejeroneng kayon gelah paman Sana mau kawinan. jejah saja kayon gelah riwe kasang gelah meraga lingsir kasenggo kapinang putran gelah sing wicaksana widagde gelah to mula gelah sing ulati paman apa nada bawa sidena kelingsir pinaka bisama ne tunas gelah raben gelah agunin diduga sinunang Sapuna apa nih antas lakar ngisi ang bumi merdebuano ne dini de pamekas paman dua ceneng bagus wiradui putran gelah kaping pertama Ini sake walo paman sing suruh benawang ne jani buka kene dewo matur dewo kapinang ibu kengken mako sejatine daging kayu ni dewone sobiaha kapinang sementor aden-aden ni dewone pang sidanawang kengken sejatine ni sing kedo jeneng mandu Aingeh ratu ibu aku Yukti medaging sekadi sampuna piruntuh paucanan ibu Aingeh pemekas ratu beli aku Rita pengan mekadi mangkin Tidiang pinakerapen beli Doa ning wenten runtuh baos ibun beli nekadi sapuniko Sane mangkin duro sambli matul ring ajang idenake lingsir Ring ajang semeton beli nema kekali sapuni kenaler pengabeh duen sapun api undang kayun beli aku kewantan elingang pisan angan beli sungkan mekadi mangkin beli titiang sapun api je sadia satinut titiang ring daging kayun beli titiang sadio ring angan beli aku maturi dewo lurusang bawas beli biar dipisan nalon beli mande ijanake lingsir kawikan Ibu mande pengabeh duwene daler uning durusan beli sepatutnya ne titiang nglingin singasana ngentos linggih Widayaji dua benah nih kemahon ibu sira tanuning sungkan tiang kadi puniki rasa-rasa mata pedewekan ditantang bersidayang beli alon-alon beli mungkin sampun iki antuk kengken kayak mangna kene sampun yen suwe singasana netan wentan lingeke dua benah manah tiang laris kengken sapun aku kayun beli Iwadi Adi Wiradharma mangna mlinggiring singasana nengen ada nih dewone nggih sumba-sumbekan di sejeron yang kayu nih dewone nih nabi awene sapunika Bu nuwaneng Yadi sampun alar meduwe pendamping maka prameswari sampun beli aku sapun api beli puniki ibu alon-alon beli Neng jeneng bagus inggih titiang apaan buka kita runtuh bawas belen nih dewone nih jani kengken pangseng ibu peleh dari nak lingsir maturi dewone nawa kang matur sisip titiang ibu beli sapun api beli ibu sapun api mama iring kedong iring oyo sarangin beli Jangan parkir lagi. Ale ambon le pal. Silakan ya. Sopir ambon lagi. Hah? Sopir ambon ane. Oh, lagi no kene
setengah gini. Saya misi bensin. Nawa kang Ibu Agung. Risampuni titiang miragiang sekadi bos idai beli. Dadi subsekel kayu tiang Ibu. Nabi kemauanan. Ampura yang sekian titiang. Rita pengen mangkin titiang nendon turun ringangan Ibu. Kemauan kadi raos idai beli tadi mentus sekayun di tiang Ibu. Nabi sani mengawenan di tiang sampun merasa ring pedewekan Ibu. Di tiang arina medewek cerikan tiang minat tenantes. Diasu di tiang sampun jangkep alagi rapi. Kemauan tamangan mangkin apura yang sitiang. Ido sengiringan. Titiang dinten persidang iringan kayu Ibu. Jeneng bagus. Titian. Nang deng ngejoh-ngejoh mai paken Ibu. Di belangane jani sing bisa sing Ibu. Lagar ngeraos sampo bue. Kengken di dewa. Pang sing mekelo kene. Suung sing ada kali rasa hidung ngagumnya di dini yang berdebu ada nih. Lembur rewan kayon. Sami dan kayon niki. Hiji dan kayon. Mesti Ada. tiang hari di Rajau nih. Apa ada di Rajau? Cide raja. Mami cang lugre matur sisi di tiang Ibu. Boya sang kaning tuna pakabakti di tiang iringangan Ibu. Kewan dari nayang bikayunin dungo Ibu. Di tiang durung madar birabi. Iya darah patut sani sampun madar bikadi puliki hadin tiang Ibu ampura. Nana kene sen benang. Amar. Nejane ada pengabeh Ibu. Sat makaneng kiwa kelawan tengan Ibu belang ada jane. Uleng dunia sing ada matur kapinagelah ndang tegarang paman werdene pasen kengken maka sujatene paman. Tuang biang. Atur anak-anak pelunguh Cokor Dewo mau kekalih megenah ring patut Ido. Bos Ido anak sane pini dhuwur sane sungkan mangkin naler patut ring ragan Ido. Saking on inayang mangkin pelunguh Cokor Dewo mikayunin Agung putra maka kalih ide irako mejanten sampun sungkam yen pelunguh Cokor Dewo raris ngelebang naler jagat teriki percuma pocol banyak duwene janone riki ring merdawana ngagongang kuri merdawana. Kopi kayu nih maka kali di tiang sana ngiring kari de rajo dewata rabin biang pelunguh Cokor Dewo Tua benar paman pengkengken. mangkin sampunan pelunguh Cokor Dewo mata agung melingih ring Singasana ke Prabowo. Ide pamane keken. Mana di tiang? Pelunguh Cokor Dewo rumasa ngemargiang nabi sane sampun margani antuk ajen pelunguh Cokor Dewo. Rauhin perpatih iriki ring jagat merdebuana panyake tedunin mereka ke desa-desa rika mau bosan. Sanduk kan nabi mawinan titiang matur ring perpatih patut tedonin pelunguh Cokor Dewo keninge nantuk wenten salah sinunggal perpatih adi-adian prekangin pelunguh Cokor Dewo kari nebolong kari ngitungan raga kari ngitungan ruang niko tedonin ijen mo cano
ring panyak ring dusun-dusun ring desa pekraman niga tedoni nabi malih presida pelungguh Cokordewo mopijo sematra ritat kalau wenten karya wenten nabi masjid kang pura asa punika menunggal dadosne Prabu kelawan panyak Ya diastun sing adane madeng nate. ya dia durung wenten nah Ya itu semua gelap aman. Bapak sibuk di jam Kening. kadi punika atur pekeling pengabih bini ibu ampurayan menawi sampun kapi kayunan tuh ibu durusan ibu. Paman, dia di subane kayun-kayunan gelah misi pesan atur pamane pelangane jani. Niko sampun dua dia Mula antes putran gelas sekolah nadak nato dini di puri merdebuana nyelahin para panyak yang mekejang di Jabopuri buen beseng gelah ngideh ibu ngideh kapinang cening di subane cening ada di Jabopuri nyenawang sueja ide sang yang pramokawi sido ide miragi di jejeman saget tamu belen ni dewone amilang dewo berkuh nih madan tamu Ampun ibu, tiang purun Yelagatur Ramadre puniki sampun sane banget manahin di tiang angin api di tiang madang nade beli di tiang isukan rasetan peguna nenten jo mewah ratu duaku kikian paman tapi sane kemargia ngantuk ide Raja Dewata Rin catur pariksa punika kemargia paman samo bedo danau dua benar paman kemargian manut ring pemargi ide sang yang surya nyinarin jagat nenten mau bino-binoan ageng alit kon becek makesami keni Iya dados dados sinarin Udah ngandan Gusti. apa Oh, daya dados di kadi mangkin para mengalo jagat pangiling ragane nyinar neken patut sinar pangrato untuk nyinar sinak mulut tuh rato de oh ring para seniman ane muda pangpole sinar ane tua-tua pangpole masih sinar pangnya tiang nyegar yang begede Pamekas, orang ngangkat tidak murdaning jagat Bali Pak pejabat gubernur Pak Kadis masuk semua oh dumadek tumus we cewek nyuecen mangno langit nyut niki seniman tua niki pindah ke dasar yo mangga presiden satu melestarian mengembangkan aneh paling penting mengamankan niko sana tunas dia. Nah kinisan paman werde kita masih putraan ibu makan wong. Apura Ini jani subot ada nemu gelang bawa se. Cening kamu lungo ke jabo. Jalain panjang dumadek sida sekat pengabden ibu lakan keras di tiang ini di burian bangda sida labda karya pemargian di dewone pasti ke dijak pacar nagingin kali pikasan ibu paman pelungu Cokordewo kayunya tuh ngerah tamu sejabu gelah nyelohin i pertanyaan nama kejang sambilang masih metakon-takon yang sakit ada nemba duwe nemba derbe tambah nemba tamu mawastu sida yang kena ide rake sakit maon ratu duagung mati tiang purun matur uluk ngaturin pelungu Cokordewo sekadi sengker sampun nang lintangan ring asasih mando pelungu Cokordewo sampun wenten iriki ring puri ide pamane mapikoleh dan mapikoleh tambah ini bang sida gelah muali bet melipatan mai kakek keburian ini suksama paman maisan paman dikles lakan keburian keras di tiang ibu tiap pamit paman paman jadi kan adalah healing sih
bayu engke yang nap. Oh, kalau gua coba dewa diuji, pangdados yano kerteh. Oh, bagi orang yang siap Nah. memimpin dan dipimpin. Ibu Santi itu Nggih. di bane ada atur paman wedel. Pasti ke benlah mirang atur paman wedel. Nggih. Nah sejatine pengabden kelas mulu gitu. Nggih. Walau di taman jani kelas ni deh wanang. Nah meladang kelas pengiblis waras kadijati dulu. Nggih. Oh, mangga boleh kalau gua kordewa membawasan Nah. sarang ide yari dua anak jadi bererah tamau tuh yang punika. Mapan kelas bumerapian dije lah. Patut kelas morahan ngajar. Kiri. Di jani paman dilakukan ke pertaman meluna. Nggih. Jurus, Sares. udah. Mapetang Nugro Titiang Ratu dua gong istri. Yen taniwa nyantuk titiang narko kadi makin don titiang gardito pisan palungguh cokori dewa ring sejeroning pikayon yen ring watah datu santuk titiang durus nika yang nang pisan emang kawinan Ratu. Saja pesan tu bibi. Rasa ngayu bahagia saja kayun galah di temenganku kejar. Apa buin? Bibi setata subakti ngiringan uko dan gelah. Serahina dini dipuri selit saja. Nyen buin nego mati bakal ajak gelah metimbang wirasa. Dua uko dan bibina dini dipuri bibi. Ratu dua gong istri. Yen ingin pangobaktin titiang ring palungguh cokori dewa dan santan kuning banget bangsa. Napi malah rares cokori dewa ledang ring titiang yang dados yang untuk titiang mangdo kados ke padang titiang mangdo boleh je titiang aturang ayah ring palungguh cokori dewa Mai cuma lu bibi. ireng-ireng durus Bibi sablet. ayo titiang Ulian tuyuh bibine serahino ngaturan ayah dini dipuri. Rasa kewah gelah ngade selah bibine. Pangada ajak gelah mararausa. Marajani dadi ya gelah. Man ngade selah galah bibine. Pemekasnya bibi. ini saponapi Ada nih dan nake lingse. Dini dipuri mertebuana. Ida ibu matuan gelah. ini saponapi ratu dua gong istri Ketu masih raben gelah. ini Ipen-ipen gelah. Makajang sayang tekian uko dan gelah bibi. Kewalo bibi. Ada masih aneh sebatin gelah. ratu dua gong istri dados permaken masiosa ton titiang cokori dewa mau waktu susut kadi makin napi sane ngawinan palungguh cokori dewa susut ratu dua gong istri Kadang bibi masih subanawan. Ada nedini puri mertebuan. Ida ibli aku. Ipen gelaknya panduo. Kadang uli makalo ida sungkan. ini sayuwakti ratu dua gong istri Mawastu kayang jani konen presida ida kenat bibi. Rasa melek kayun gelah. Dot gelah mapi tulung. Pak presida jaida digeles kenat. Ia diamo nenek mengkejang dini dipuri. Rasa sayang tekian uko dan gelah. ini patut Kewalo gelas yang bisa melaksana apa?
keket ban gelah jani medaya nang tegaran bibi mater bibi. Mabet tak begra di jalan kita istri. Sane sungsut tampal moco kori dewa kadi makin boyu wenten. Yen yo abu ogoh-ogoh mainnya. Ratu. Beli moya. Ya Ratu. Jadi ajuk kita menjalan penahang menjalan kayak gini. Oh begitu nak baru bagus. Ajuk yo. Baru nepukin nama jam perjani jalan indah ini loh. Engger li. Beli rindu aja cak. Rindu. Menengger. Engger sedang. Paman Moyo, Ya. tong udah dadi paman newek teke tanggel main. Man mungkin pamane raben gelah di je paman. Dua putra tandan iki. Uli tuni gelah keiringan ban penyeruane ada sing beli agong gelah teke main. Man di je belen gelah paman. Nah dijuk yang diring beli. Nah kene nak iring usan pertamaan ci yo. Nggih. Bo genten ada nak diki wawu de jabo. Beli moyo. Atur yo pengantin itu ada wakung putra gitu aja. Nah istri nih kok juga beda. Nah istri. Oh. Orang nang aturan ngomong putra. Ada busana ada wakung putra. Niki. Nah istri akan dan. Si Rojo cuma dua niki. Bibi, Titiang. dadi sing kekenah bahan gelah. Dadi ada anak lo, Ya. neng abos saput nenek. Nah, molong rela nih kau tawaran ya. Dan anu. Nang dia beli jujur lain. Bro. Yang sini belum. Ngomong istri. Lan kentangnya nak lanang. Bibi, Nung dah orang tuna istri makin ngadorang. Niki pengangi ring hidup bakong putra. sing medaya saja gelah. Ada anak lo, ngabos saput kenenekan main ke kulit. Sama nabi kayo di doni. Tapi jauh nang bilang cokor dewo. Nabi itu nang cokor dewo. Dewo ratu. Paman apa? Main aja malu paman. Nggih, menawi wonten bencana iki. Apa alih paman mulai? Engken, mat lanang sumpah paman ngajak anak lo, maro paman nawang mulai. Nggih. Ada sedang kemana untuk didian niki kurang lebih niki? Weh, Dok, malah wah dengan kenahang. malahan gimbal jenang selip jenang. Dong beli. Oke. Dong, sak ini bos sebut dua. Maru pasuingan kini bos Bruno. Dong dewa ratu. Yang persis beli. Beli salah di galange. Taring kelapang masih bak. Apa tuh? Dalan di jalan nih, tegarin bang, hijab. Apa sih kita nggak beli? Nugen beli pesu. Napi niki beli? Niki sabut adi. Sabut? Inge. Sira sane medue beli? Yen buat sabut ini beli nang lang. Di daerah. Dados dewa makde. Niki saput? Dun Beli sane medue? Inge. Ame beli? Mas Jakti. Ijo kirang idoyaki. Jekeng sampun, wikan sampun, bakti sampun. Ijo yari nang kange, pangeran si Osa di diamel. Yang awakin nya. Beli urang-urang. Awang unuk deh cak. Caprek bingung cak kene. Cak bingung.
beli Bingung niki. kan? Jaya. Apa? Rek si tiang puniki. Ningalen reramu mutang sangah titiang meriki ngiringan beli merabian. Dong kadi puniki beri mata parilaksana. Badina, Raos Bagong istri. Udang raramu udang sangat sampat dong. Tapi malah sampai gumanti terus nen titiang. Padang ken titiang ngiringan beli riki. Paniang titiang pamit sangat punya belakang Gede. Jangan bisa dimangli. Kagak beli yang beli. Sombong beli ya. Cintaku melekat pada dirimu. Memuji kan. Nena anu naake nena. Nabi Jepor Dewo. Dikang lagi nyari. Ini kini dia bingung dan ngerti dia niki. Sumarnya dija niki, sumarnya niki. Tadi nang magalang-galangan dari wong raos. Sampun nang daging makulip kewah ban beli melut. Melarapan benade saput beli. Idewo ne makte beli dot nawang. Sangka ne dewo makte saput itu. Muastu dewo meramantia marap tekin beli. Di dia panggil saput ini sireng wehen. Yang menjalani Bersekali. yang penting kan hidang tangkil malu gitu kan. Ane sanang lambe apa patutnya di bumi? Come on. Oh kancut. Oh kenal aja banji. Bisa. Meni lantas pungut saya mau pahit. Mut api mah pahit. Mana? Macam-macam men. Macam-macam bungut ciusa nek uang plester bungut cia. Ih, bungut lester tadi mah bunyi. Ya. Benahang belum melaksana di bumi nah. Nggih. Makanya benar berarti. Kadang ada kecapen sastra mausan. Ya. Tapi Wasista nimitante metemu mitra. wah betul itu salah. Wasita menmitanda menemu mitra. Wasita menmitanda. Nah ulian benang raos ne benah. Ngos tuang ci liu ngolah timpang. Oh, berjana teman teken cai. Ya. Ben besek wasista nimitante pati kepangu. Oh yang bilang bermula dikata Nah. asal berjalan. Yen beleh pan memunyi sing bukan tidak mati. Sudah pelai memunyi. Ngapain pelai dia? Makin. Ada apa buat padaman? Nana, jangan demul macam-macam. Persudor dia pernah pergi. Oh sing merasa. Merasa napi. Boleh deh. Nyapa nih? Cerai lagi. Yang Bija bakat. nak lu man. Lalunya. Cerai lagi. Sing muno benci kematian lah. Cerai lagi. Atau Busana ada di job liman, yang ngemang. Atau yang nyemak. nyemak. Oh, Ije jemadi. di pokolam gua rewo. Mohon. Saya dua istri. Niki duka belum mau rewo baru dia ngatur gini. Besepalan paman busan madot teken gelah ada anak lok nang abos saput detotonan cek nelek matan pamane subo matot gede bet isi nelek beli. Dua gong tenang dulu. Kalau gua ke korewatan gua merabian sarang kali. Nah, Sedang menikmati sesuatu. Cinta yang terdagingan cemburu tidak bisa. Bawu di dia matur itu dua gong istri. Oh niki wenten busana nak lo dia ngemang gitu. Aduh kok belum orang lo. nya nasib pedeh paman. Aduh kok belum orang kan cemburu. Cinta yang terdagingan cemburu tidak bisa. Berarti Cemburu. duduk persoalannya kengken sebenarnya. Cing lah dayone gitu. Janganlah kayak ini panci nama. Ajen bodulo. Ingat masih kita salah. Hei! Jangan menang teman.
Jangan aja, Kang. Jangan aja. Kang Wang menjadi Saya jadi sombong-sombong malah dinaja, Kang. Coba jadi goreng jangan aja. Aduh, Pak Poli. dia kati ngeleng dulu gini dosen kena lo dot nu nyidang hah Ye kali. Pemekasnya Ratu Bleagung. Ampura yang sekian titian. Dong sampun dan wenten bukti lan saksi. Sane nyinaya bali melaksana mau dua para dong sampun titiang digeles Bramantio ngirengangan belini ampura yang sekian titiang Bleagung. Cara ye hangat jadi sing bisa lah sire manten yen sampun wenten nomor satu tarahayu pasti ke sampun ngapi awinan beli ngideh marep tegene dewa alon-alon tur maning saring-saringin siruning ada sempal. nak wenten nang iriati sangkan beli tepuk negene gede pekenyong paras-paras sarpanaya meduna leniri satu sebewa niakat imuyo yang kadina lek ngeken penaden Inggih Bleagung. Watah punika sane gumanti tunasitya. Wetane titiang makin ngiringan beli merabian riki repuri mertebuana. Mangdane yukti beli tresna rek sekian titiang. Mangdane nenten sekadi majalan di toyone. Rek dakiane titiang danan beli kemon di dalamnya titiang kutang beli. Asapun api sekadi betuni puluhan. Mangdane yukti masikian mabesekan kayon beli nereng sekian titiang. Pemekasannya makin beli melet mana titiang. Beli nyarangin paroman Rika, Rekuri, sane makin beli wetan Riki, beli jagil meki Bleagung. ini patut sekali atur dewa ini awinan beli nadaksara nedune dewa di trap di udiana mula kumati syarat ane patjang rausang beli marep tegene dewa mapan ibusan beli ngambil den paruman Padahal beli ngeniken ngentosin lingahi beli pengnadak-dakto di mertebuan Raris, disubani kayun-kayunan beli asalnya dan patut rehning cek pesakala beli no maurip sat maka yang beli ngiringan sat maka beli ngadakan beli peng newado nah pemekasnya di taman jadi dia sampun nang semua dia turmaneng salit arse duaneng sana makin beli dan urungan lakar ngalain pekudane dewan lakar musiwana ngerahang beli aku tambah lu madak-madak sangkanan persuacan itu sang yang pramakawi sida beli ngaturang tambah kemuriati Inggih Bleagung. Yen ing asapunika untang kayon belini. Jagi lunga mereka ngroro tama. Titiang sederenge beli memargi ngiring sandumun ke pemerajan nunasi jagrasi kibakti ring ida sang yang widiwasa dumadak sida labda karya pemargen beline presida beli ngemolehan tamu lamakane idai Bleagung digelis kenak sejati mula malih Nggih sayuwati ratu diatukan sampun sayang titian inde kupo karo palungguh cokorido pacang musgo ring pemerajan ya kolok ini nah inggih titian sewanangan kelah lakar nilar kuri nah sing kena pun bidang kadang kelah rau donya tuna pariatna pemekas ngemani hati dumadak-madak sangkanan pesuecanis kalau pengslamet ya den kelah ratu waktu putra sampunang semenio ring pangbatin titian do kapan titian duno pacang iring ide iari dumana dumade madara hajang pemargen palungguh ya gitu lah ada apa jadi asapunika ngiring medap-dapan bibilan ngiring iring dulu ratu
Yen sing suka dongin sing liya yen ngene buat kaluwe ka bumi waringin sungsang kadi rasa ngeredet dan petanding ngerasa dini di bumi ini kewah kani madan ngalik saya yen mirip perah inere loko kadi rasa tetunang ngai ke bumi ini kalah sing sida bakal ngalahkan ane madan waringin sungsang. Ane mawena sida melah waringin sungsangnya bukan jane pemekas itu anaknya aku ane poraganing peratnya luweh widakta wicaksana dan penah kati pemargan itu sang Prabu Rahwana ide sang Dasamuka apa buen lantas iya akong ane ngapek lingih itu anak akong mau kejang sekananing para ratu ane ato dini sejebakin bumi ini nganak kasor nemah dibatis ke iya akong apa buen ane madan durat maka anedot yang kalau musak asik mai kau ingin sungsang kadi rasa dongin liwat kadi rasa nyekcak watas waringin sungsang pun gak jauh apa mawenang ibanyak rasa sing bani tegen yoyakong wirek yakung sing adolen tukang ceret-ceret gede ini diwaringin sungsang siap ikan nyian tuh mirip pegrimik ngerawasan yakung uleng dori ane twaro-twaro ane woyo-woyo donyen kanti mau kemerah maro pekenok yakung suka tangan apa katake dot melasong cetek utang misir apa dot pasangin mau silur bon sambok ada Kaya kedidian memel di Capopuri rek nyatu utusan itu anak aku bang sida tangkel semang negari kewah kadi rasa yen aku kewah keluar kampung yang bumi bedan pidakin ngawagan titiang matur sisip rengangan palungok cokori dewa kumantiango titiangan tenan kuata tewodanan palungok cokori dewa risat satida sangyang kalantake bengkal hidup botarawinera kadirasa mepelemahkan pun dikiring jakate
sane Presida Gumanti ngedesen nyetipun dipanyak rita kalau kapetengah. Inggih titiang Ratu Agung, Rasa sangat menakung aja menakung. Adone melah kumin gelah ini di maringin sukses. Sangka nengin. Sing lo tua sangka neng agung. Kita masih sebakti ini banyak mengejang. Agung, sampunan pelunguk Cokori Dewa, Gumanti banget nyung angkat di sikian titian. Napi mawinan kadia sapun niko, suadar maning titiang pada pade, Gumanti ngapeh pelunguk Cokori Dewa ngemargiang titah itu sang Mado Ratu. Oh, yang ini bener. Mire badok kengkian peklimik banyaknya kapan purin ini. Bagung, lu gero titiang matur yang ajam. Iya namangken yang titiang matur yang Palunguk Cokor Dewa. Nenten wenten purun ni banyak rengangan Palunguk Cokor Dewa. Reng pewayangan Palunguk Cokor Dewa. Ipun sampun nenten purun napi mawenan. Iya namun niko ledang Palunguk Cokor Dewa. Reng ipun ni banyak kadi mangken kan. Dan bino kadi pun niko sengake. Kadi mega mangudahan akan kenten ledang Palunguk Cokor Dewa. Awen wenten ke bos, asih punya kelawaning bakti. Ledang Palunguk Cokor Dewa, sinaki pun dipanyak bakti. Ring kewentenan Palunguk Cokor Dewa. Aduh, syukur dados mesiosan, inek jatuh danan Palunguk Cokor Dewa. Menawi wenten sungsung dan Palunguk Cokor Dewa dan pikayo. Inggih. Ingat agung kengkian ros lah. Pangsida agung lebonin jagat mertebu anone. Inggih. Mon kanti kayang jani sing pragat agung kengkian. Apa mirip cai kuangan? Mas! Carik biar cikwana! Atur belum? Oh, kadi bos Palunguk Cokor Dewa mangno titiang pun iki ngelebonen kewentan Jakarta rengang mercebuana. Nah! Sugero titiang tuanin kewentan nang mercebuana mangno Palunguk Cokor Dewa pawikan. Sio sering kewentan Ratno Dwi Posane nguni Ratu Baku. Nikel kewentan ngamong-ngamong Jakarta. Nikel mawen rasa mewah kemauan. Titiang sampun lumaksana Ratu. Saking silip titiang harus makin lumaksana. Kengkian? Inggih. Mirip sing sido pun agung kalau menjalan. Weh, Hong, Inggih. yang kanti agung sing idang menjalan kamu. Meragatan gumin di detenan depan gelasan kamu pemtaen ratu di siang. Sugero titiang matur ring ajeng kadi mangke. Yen Palunguk Cokor Dewa kantos kelebonen Jakarta ring mercebuana. Titiang rasa nenten meduwe genap pinako pengabeh Prabu. Dan bina pemargian Palunguk Cokor Dewa risat-sat ipun singo, yakin ada ipun kambing tua. Kemon kadipun iki bangyang titiang pacak melaksana Ratu Agung. Ya namun iki kewentan mercebuana. Kemon sampun wisya pulang titiang Ratu Agung. Dan bino kadi Palunguk Cokor Dewa ngebahang taruhan niaga. Mewah Palunguk Cokor Dewa jadi pacak ngebahang. Awen nang punika saking bongkol, saking akah, mangna berak pelan-pelan punika. Weh, yang gitu atur. Wanglah agung wanang jane pitung dino jani. Sing pragat pendong agung kan agung ni. Sina, telah kamu kemersebuano, pengtaen. Ratu ni diurangin sungsang, nyejak bumi ni dijo.
titiang bos palungok cokor dewa. Sewanang pitung rahina, ia nenten presido antuk titiang berasto, titiang nenten mewali puri kirang puri. Ia nenten kleski watengan titiang. Jalan lo, ike, yang sing praktek yang agung nih mati batanya. Terus. Kadena keljebol adsender. Padahal PKB saya ada hiburan. Penonton rame luar biasa nih ngiriang. Akeh pecinta drama gong. Bangsing orang kan ajak balik ngiring lestarian drama gong, tapi ada drama sing kan membalik. Niki sampun penonton serang sami sampun ledang rauh. Doa terbaik untuk penglingsir di tiang mangde panjang yusel sehat selalu. Matur semua Bapak Gubernur Bali, Sang Guru. Bapak Wakil Ketua DPR dan Pasar, Bapak Kadis Pariwisata, Kadis Kebudayaan, Kadis Perizinan, ini kian kaden tenda uang tiang. Niki tiang bangga, tiang generasi muda boleh kolaborasi, makin kesempatan ngiring di tiang serang sami. Drama Gong Lawas berdiri bulan Agustus 2022. Desember 2022 tampil perdana. Di Danidian tampil ngelahang pis 111 juta. Uling aja dekan dana pribadi anak Agung Oko Ariana luar biasa. Aneh. Makanya di Bali apa aneh ada boleh sekan. Nak dua liu, nak jujur liu aneh bares ke Bali. Yakin. Makanya yang seng ada penglingsir, bendani ada pejabat, murdaning jagat. Kasal berungu kena lingsir, peduli kena saling lawas-lawas, astung karirnya ke depan akan lebih maju lagi. Udah macam-macam yang penglingsir mendoakan dan wogu ini. Sekan makanya uling pidan berdasar aja rumah ada yang pura yang curhat gini, yang lapis agar aja rumah ada yang ngelah panah SMA. Pas uling jalannya tabrakan lung liman. Dia jalan masuk tabrakan lima kenawan ben lung. Lung kan terus mepeluasan apa mekade. Ternyata doa anak lingsir yang tidak disengaja. Tapi pas motoran, coba pikir pas motoran ingkan mantra anak lingsir. Sira makin sana budal kan kuayan dia. Mangde panjang yusa, mangde membuat kawat membalung besi. Kelang si pen. Makanya bahaya. Makanya niki sampun kolaborasi luar biasa kiiringin pada senior ini yang penabuh dari 3 bulan bersemangat untuk latihan tepuk tangan mungkin nabuh dia. Semua ada tuh. Niki yang pun
yang dumun kocap media anak kone lekat pas wenten drama dari 33 seketabuh drama lawas dumun niki mentan nikah hidup model. Makanya kiri mangken tema PKB napi jana kerti keharmonisan hubungan manusia patut DJ Gumi ini yang paling harmonis di Bangli kan gimana kan apa makanya karena budoh dan sekarang dibesik kenyataan tuh makanya buat dia orang yang nggak sadar pun yang baik keruni luar biasa makanya paguyuban Ramagong lawas ini keruni wentan ibu-ibu wentan rejang renteng wentan sekene wentan yang tari wali wentan kasar tiang napun ibu-ibu apalagi niki lingsir-lingsir balik tiang kangen aja memen dia padahal yang arisan ketemu karena napi karena kada boseng bang tiang mai dem balik jangan sing mantong segak ternyata sekan memen tiang umurnya 60 tahun memen tiang gayanya selai tiban latihan rejang renteng memen tiang lu bulan sing bisa-bisa apa makanya karena besi asal benak tua nak 1000 ibu apalagi kasal mana punuh sing selag latihan besi untuk orang pisaga dua untuk orang kebaya pasti itu memang dia mau contoh cuma apa biar yang uling desa sirah dan uling Bangli teman Bali nak gumi gunung gumi desa gumi katro tapi yang payas kalah memang dia serba mahal bayar Prancis 1,5 kamendak 800 sekat sandal pupit keluar dus lain ke salon di korblah beli canang 4-5 tali mahal apa usah makanya dia nak lah yang kadang orang nak kenyataan memang dia nak doten zaman baru dipuan hapusnya akun TikTok lah dia tiang panaknya lah nulis asal bawa payas man kurang pih dia tebal pupurnya tebal warnanya putih bawahnya silam cara jauh nulis sate gelar sanggup debuk nak pang doten zaman kau nih serba ketat-ketat konya kerimbang egal rejang renteng ke salon langsung kukulnya pang menail pang dur ini tepuk dia bajang-bajang cuma dia luang menail seksi lemuk memen dia limane tupuk nailnya pas lantang uling jauh terus lulu tepuk saya mau nampura bisa nih kira dari sebelum di tiang serang sami di tiang amongken ya kemet di tiang medue ramu amongken ya cerewet yang medue meme tiang tentain bani kena lingsir mapan nak lingsir yang sing ada lingsir bidang gidang ada center nih kan tuh tadi nak bidang orang tadi rasa nyawanya pun malas nak lingsir sing gidang yakti Pak PJ, Pak DPR, Pak Kades karena nak lingsir makanya liu nak orang makan dibalik suksesnya seorang pria ada wanita hebat di belakang semakin banyak wanita semakin sukses ampun itulah kode perak nak ada pergi paling aman gelang ngoyong cuma